U današnjem videu hoću da vam pokažem neke trikove u šminkanju, kao što su kako da iskoristiš sav proizvod iz tečnog karmina, kako da osvežiš suvu maskaru i suv eyeliner u flomasteru i kako imate neki proizvod koji je zapekao kao što je ovaj, a to se najčešće dešava sa proizvodima koje koristimo kada radimo senčanje na licu nakon tečnog pudera, jer se često puder sa četkice, kada malo radiš šten, pa onda uzmeš proizvod, tapkaš i ublendovaš na lice, često hoće od tečnog pudera na četkici da se stvori maltene kao neki zakoreli sloj na površini proizvoda i onda on ne dođe do punog sjaja kad senčiš na licu. Tako da, hajde da vidimo kako da to rešimo. Za proizvod koji se skoreo i maltene ne ostaje ništa preterano intenzivno kao što je bio na početku, treba ti samo jedan ubrus, saviješ ga i sa njime maltene nežno ogrebeš taj površinski sloj da ukloniš to što se uhvatilo. Kada ukloniš taj površinski sloj nežno, pogledaj koliko sada on ostaje mnogo intenzivnije. Dakle, samo je potrebno da suvim ubrusom pređemo gornji deo proizvoda i to je sad potpuno jedna druga priča. Ovo je zvučalo jednostavno, ali garantujem ti da ti nikad ne bi palo na pamet da možeš da rešiš samo suvim ubrusom. Hajde da vidimo kako da osposobimo eyeliner koji je kao flomaster da ponovo ostavlja onaj full trag koji treba. Dakle, ova boja je ok, ali kad radiš preko senke to nije to. Za njega će ti trebati jedna vlažna maramica. Kao što se boja na običnom eyelineru, tačnije na četkici, skori vremenom u samoj dlaci, povremeno ti je potrebno da ukloniš vlažnom maramicom višak boje sa vrha i da ponovo osposobiš tu dlaku da može da prodire proizvod i da ostavlja pun trag. Dakle, da ostavi jednu tanku liniju koja je crna i da možeš da doziraš na oku koliko želiš da ti ostaje proizvoda. Ovako ćeš ponovo da osposobiš eyeliner da piše bez puno pritiskanja, što je ključno kada izvlačiš eyeliner na oku. Za maskaru koja se osušila će ti zapravo trebati jedan drugi proizvod. Dakle, u maskari skoro da nema ništa, ostalo je jako malo proizvoda. Za osvežavanje ti treba Fix Plus. Dovoljno je da prsneš 1 do 2 puta, zatvoriš maskaru, malo prođeš četkicom okolo, da ogrebeš maltene sa zida maskare proizvod i ta maskara još uvek može da živi. Naravno, što više puta ovo uradiš, više proizvoda ćeš skinuti sa samih zidova i duže će sam proizvod moći da ti traje. Fix Plus je odličan proizvod za osvežavanje maskare. Kad smo već kod Fix Plusa, također sam ovaj tečni iluminator koji se bukvalno bio skorio duž ivica, a čak i unutra, pre neki dan osvežila Fix Plusom. Tako da, umjesto da mi se stvore ove mrvice, ja sada ponovo imam boju koja mi odgovara, koja je kremasta za rad na licu. Tako da, odličan je proizvod i za ove neke stvari kada želimo da ih osvežimo. I posljednja stvar, kako da izvučeš celokupnu boju iz tvog omiljenog karmina kada je ovako u ovom tečnom stanju kao što je ovaj. Dakle, ovaj nije potpuno prazan, ali svaki proizvod koji se nalazi u ovakvoj bočici kao sjaj, bilo da je to karmin ili možda čak korektor, pokazat ću vam i na tome, sadrži ovaj zaštitni poklopac koji ne znam sad koliko ćete vidjeti, koji može da se odvoji. Zapravo taj poklopac služi da se boja ne bi rascipala svuda po proizvodu. Ovo kad radite, ja vas samo molim da budete pažljive. Dakle, poenta je da makazicama odvojite taj zaštitni
poklopac u proizvodu. Evo ga. Dakle, bukvalno da makazicama samo pogurate i on će izaći. Zatim, vi maltene tada oslobađate put da aplikator može da pokupi svu boju sa zidova i tako iskoristite maksimalno proizvod koji ste kupili. Ovo takođe možete raditi i sa korektorima. Dakle, ovo je potpuno korektor, ali čisto da bih vam pokazala, pažljivo samo. Neki se teže skidaju, pa se trebate pomoći i pincetom. Dakle, možete da uhvatite i pincetom i lagano izvlačite. I pravo da vam kažem, nisam uspela da to uradim na ovom korektoru. Dakle, može, ali ne želim da se isečem. Ovaj poklopac je dosta tvrd i to se dešava na određenim proizvodima. Tako da ako vidite da neće, ne forsirajte. Ako možete pincetom da izvučete, ok, ja sam emotivno vezana za moju pincetu, tako da ne želim da je zeznem sada na ovo, a da je neka malo lošija, ne bi mi bilo žao. Ekstremno pažljivi budite kod izvlačenja, ne forsirajte sa makazicama polako.